Pea hoko to tona e fitu te tau hoko atu whoki ki tau polo kalama hoko aia koe tau polo kalama ia pea moionga mataotao koe ni he e lia o e teknolosia ensinia pea pehe whoki ki he tafaaki koe ni o e keipolo o aia o kai ki ai haku fo ilo lahi ki ai. Kai ke he te u kore ki a Edwin pa pehe whoki ki a Keith ki na kau mai i he taimini pea moktau tolu. Edwin mautari atu. Edwin. Kai ko tui pe kau wawe mai pia Edwin pa moktaua e Kifi he whiawhini e. O si ho mai pe ki he loki talanoa'i ka ko tui pe mahalo ko ki whainga mai ke toki ho mai. Kai ke te o atu pe au ia hono introduce ki moua. Kua hoko whoki e Keith pe mo Edwin e tautou motuhia ko ia e tau kei polo whetu utaki ko ha whamanatu mālohi eni ki ho tau whonua ki Tonga. Ke toi whai hatokanga mawahe ki he ngahi lao o kuni hanga o hai ai ngahi cables ko ia o whakatoka i Klistahi. Talo me he tamaki ko ia o i puna e mau ngā whi ho ngā tonga ho ngā haapai i he aho tahanima ko ia o i mahinani pia hoko mai ai pia mo i tsunami ke ne hanga o motuhi ai kei polo whetu utaki i he Klistahi. Ko i kei polo eni o kune whakahoko a tonga mo fisi ki he toenga ko ia o mamani kauai ki tautolo ko ia i he whonuani. Pea o pehe e kau mataotao i he tawhaki ko eni o i kai ko hami asi eni ke facts pe ke mono kakato ai maumau ko ia na e hoko ki he tau kei polo whetu utaki e whie mau hangahi taimi lahi ke whai ai a hono mono ko e whehu i na i kai ko a ke iai ha tau kei polo talifaki a tau tolu i Tonga na koutu i pe e kithi na ke na tau i Tonga i he taimi ko ni na motuhi ai kei polo he wanoa taha hiva ka koe uhinga eni na pehe e au ia koe osi ko ni ai motuhia ko ia e malawa ke whakahoko lewa o ai ha atau redundancy pe ko ha atau Satelaite pe ko ha toi kei polo pe i loto Klistahi. Ka ke ko uhinga o mo i he ni ai i he whiawhini a ko e pia mo Edwin i he whiawhini. Ka ke he ko Keith Moala o kune mau hono master degree i he engineer BA i he electrical engineering na ne hoko whoki ko electrical engineer i he kautaha telecom. Toko ni engineer i he tau i hongo fulu i he kautaha cable and wireless ko ni a Tonga. Cadet engineer mai telecom a Australia, engineer mai Tonga set i Amerika Britania pe mo Tonga whoki. Na ne toi hoko whoki ko manager pe mai USP net i he university ko South Pacific i Fisi pe me he wanoa taha ono ke wanoa ua taha na ne hoko ai ko chief engineer mai potunga o Maytag pe mo potunga o paanga ai puri anga Tonga. Ko Edwin Liavaa. Ko Edwin Liavaa, master degree i he area ko ni lakahake i he tau wanoa e ngawe providing whakawhihokotaki connectivity tōku ngā totonu ke solova ake e tōku ngā pe koe contextualized solutions. Kawat whoki ai mo capacity building in information systems and communication technologies i ngahi whanua o i Pasifiki. Na e ngawe whoka Edwin i he area ko ni Papua New Guinea, Solomone, Vanuatu, Fisi, Tonga, Haamoa, Otomotokuki, Niue, Nauru, Tuvalu, Kiribati, pia moe Federated States of Micronesia. Na lava whoki ke ngawe a Edwin i ngahi whanua ko ini i ongo elia o submarine cable, pia moe fibre optic cables, pia moe satellite broadband domains. Keith Moala, Edwin Liavaa, malo e tau maua e whiawhini. Malo e rei Setita. Tau mai whiawhini. Malo e Setita. Malo, ta koe ni ko tau kau whakataha mai pia moe tangata he whiawhini. Koe ni ko o silawa hono introduce ki moa, koe te tau hokatu lewa ki he tau pōtala noa ke fu area lahi koe ni. E ki te kamata pe pia mea te koe motuhia koe tau kei polo he wanoa taha hiva, pia motuhia e tau whetu utaki i hafo i wikenai e ua. Na tau pehe e ako ai a Tonga o whakatu ha tau redundancy pe koe cable pe koe satellite. Ko hoko mai i he aho taha ono koe au e mahina ni e whakaewaha
whakainatula o ne toe motuhi ai e taukei polo, fetuutaki pa motu apuleanga, pea o koutou i pe e ki loloa te tari koni ke fixa e taukei polo ko ia a Tonga, ai au tau palopalema i ai o a o mai ki a honi. O kou pehe ko kaua Tonga i he tai mua he whakalakalaka o e teknolosia e Keith, pea mo Edwin, ka mahino mai i he ahoni o i kai. O to iai ha whanua pehe i he Pasifiki mo mamani o kei tō mui pehe e nau palani tō mua ke oua na motuhia e whetu utaki pe a koe hahono mahu inga o e whetu utaki ki a te koe Keith. Malo bito Setita pero ko le mo ke hu whangate he talamalo e whanua. A tāpe mo ke whangamali koe ni ke tālia ngai whihui pe mo tau talanoa. I ka venga pauinga koe ni Setita ke omi ki tau tolu ki tau talanoa'i i he whiawhini. Pe ko whamalo lahi atu Setita i he whangamali eni, kono whakata ke alau mai mo e tuini pe tau talanoa. He koe koe mesi, mea maho inga au pito eni, he uongo eni ke tonga ko toa pe, a motuhia e tau whetu taki mo tau ki whanua. Koe o kumari e whaingo fua pe ke tau nofo he tau manatu ai ongo fui palopalema koe ne ua na wā mama o koe fui tau ka kato malo e tolu. Na hoko pe i he poto naki ki a sapate, koe sapate ako ia o e wanoa tahiwa. Koe hoko pe palopalema koe ni i he poto naki ki a sapate, koe sapate ako ia o e wanoa ua. Exactly almost the same time ku manatu e mawofo ke a sapate i tonga he wanoa tahiwa motuhia. Kai ka mau amanaki tahaki ai mau ko vale ko toa pe. Pea koe motuhia ia wanoa tahiwa na ahe tata. Koe fu me a lahi au pito e nia i he kuonga maalunga o e whetutaki he ngai ahoni. O ku whainga ngai whanua ko toa ke nau whahi ehi ke oa na aue ai motuhia whetutaki o lawa ha houa pe koe lau mo meniti. Tuke ka hoko mai ha whakaiwaha whakainatula. Pea koe loloa taha pe na au wiketa hei a whaaralahi hoko mai. Koe taimini foki ko lahi hau me kei polo pa whetokoni aki. O ku tā pe hahamolo fia ke te whetauraki ha whanua ia. O hange koe mea kong tau toi whelongaki mo ia. O tu oai tō uai ne hake ai pēo ta tau. O ku te kai ki hataria tonga ki heni. Koe whamatala pe me tu au magai wanoa tahiwa. Nau kei ngā ue koe engineer he meiteki. Pei hoko pe whakaiwaha e wanoa tahiwa, pe mau hawale ko toa. Ku osiai ai talanoa ia, ai pure anga tonga, pe mo e kautaha Satelaite koe ni koe Pacific. Koe ngāwe koe na aku whai e au ia, koe tokoni aku ia ki he kore mai a laiseni i he ngahi tau ki mua wanoa taha fitu au mai taha walu. Ai ki kautaha koe EasyNet a John Paul. Pea aku pe kutui o mauinga ke te aha kautaha e taha, ke whi auhi mo o kautaha koe, kai hau ia o lele Satelaite a tāpe. Pea na aku tokoni ka ki nau tolu, o oange he pureanga a e nau laiseni, maha ke waftaha walu nai, o kou manatke. Ai ka omego i waftaha iwa, ku oskamata lele whangi tisi ia a EasyNet i he taimi ko ia. Pea na e whainga maria a tonga ia, o kolosi wawe ai whetutaki ia, o ngawe ake a EasyNet o tau o mia e ni i topureanga. Koe taimi whukeu teke tōlahe whangi kau kastoma ia a EasyNet. Koe mea koe nei hokone o arate kautaha Digicel mo TCC, o na kore ke na heka anu mua he Satelaite koe a EasyNet, ai koe Pacific ia. Ka koe Satelaite kehe ia a kausia pani, pe toki launch ki mui a Satelaite fo okon tau tonga hawe aki i he Disema wanoa tahiwa, toki ngā ue ki Sanuari wanoa. Ka koe Satelaite mo tōko nina as whiunga peke whaike ngā ue o lere mai. Heka lau a TCC mo TCC i he Satelaite EasyNet. Pea kai ke fuongo ai a motuhia e whetutaki i he wanoa tahiwa. Oku ilo leipe e tuini ai talanoa koe ni, koe uhi na ia i rewa hangarewa e pare miao o whao e ki task force. Pena e tohi mai pe kia te au ke arangi mua kau he task force,
ko ni to mau whakataha pe office palemia. Pena kau heni ai palemia ko toki o si po hiwa Tuionetoa ko na share ki task force. Pea koe minista pa anga fuki aho ko ia. Na ia pe mo tu iwata koe minista mo ia. Na ia mo pose postei, ia mo paula mau, na ia mo koka koe ni chief sec koe na pule anga. Pea mo kau minista pe ni na ko saya pikara na rotonga minista mo ui. Na i he task force. Pea koe tau mua hono ui task force. Koe mahino, o koe kia talifaki lele ia, ke he kai ai uta e whanua, ai na e rotonga alwe Southern Cross ki Kifi, o humai ki tō pureanga. Ai kai tuke taimu ea ku rotonga lele i si neti whoki. Pea koe tutuna am ka te au, ke mawahe mai au ia i he taimu koe ni, mei te ki, o hau ki he Tonga Cable, o ku rotonga ngau e CEO waia e tuini, o mau whengau e ake mo e tuini. Koe tau mua, ke kumi ha talifaki. Na ato e hoko ha palopalema te tau, i he wawe taha. Koia. Whanau e talanoa'i se tita. Na kai ke faingata'a e mau awe proposal ke puleanga. Na mau talanga me ke puleanga, koe ka sifiken ko mau. Pea koe tau sio pe koe tokone i sineti, ki faingata'a koe ni. Koe me whai koe tau tokone ke i sineti. Pea na mato, tokone alu ke whaitisi polahiange i sineti. O hawai o kamata. Ko kamata ni ke alua ke ko tau whalada tolu he 500 megabits per second. Ai uta ka koe ongo kautaha whetutaki a koe Digicel ma TCC. Te taimi no nobe mea o se ngā lau aho te whenga pe Digicel o ai nau Satelaite pe koe i nau teleporti koe ni i mataki e ua. Koe nau mea ngāwe koe ia pia pehe peke TCC. Kana e whai mai ai whakakaukau. O mau ngāwe mai ai ka koe whakanono e tānoa koe ni nei kai ke i kūna i whenga na mau whai, neo na mau tuat ke pule a ngā koe, tari no ke he whehui unau o mai, ke tau ngawe ke Pacific. Whakahoa ke ngai Satelaite ko toa, maa tahape Pacific ke taim ko ia, o pe a honi ke pehepe, a tounga ko ia, pia te tekinolosia u te makeheange, pia na e kai ke lava lelei ko hi, na e whamua ni koe atu i wata i agreement ma Pacific, pea hoko ai e ngahi se la waki o au mai koe au mai ke taimini. Pea whetonga me puleanga po hiwa, te mamao angai ai whakaukau ke o me Pacific. Pea te au mai ke puleanga koe ni koe te matatau pe hoko. Tuke ko tuwe ko Edwin ten toi lava, ke toi ki tātāpuni mai ke ku, o ku maha ulahiangi ira Edwin ni ke fwoi palopalema. He nai kawe he heka koe ki he waka, o alu o sio tonu ki maumau nai hoko koe i taukei polo e ni moti wa no tahiwa. Koe anga e si e kumau Setita pe toko nati ki whiuhi ko tau whanongi ai. Takoni aupito e ki whamalo atu. Kai ke he, koe anga whoki ai whakakaukau koe na au Keith, koe solution pe koe tari ki ho tau palopalema koe ia, koe hatalifaki, koe Satelaite. Ka oko tui Edwin Liavaa, koe solution fe ai submarine cable, submarine cables. Edwini. Mahau laki pe uta tonu ko fo taimine whanonga fo ilea ko ia pe uta tau pe moi fibre optic Edwini ke hanga mo fa matala'i mai ko ha ai submarine cables ka pau o ko ke pehe ko o tonu ke iai ha tau redundancy pe ko hatalifaki instead o Satelaite pe o tonu pe ke na alfa tolo pe ka ko ke pehe ka ko mai fo ko submarine cables instead. Setita patendo na be uragi be o ga have master's degree he communication. Oh. Hua ko ke be ma information ko mi fe ono wa be ko fa ko ta ma ki ko Pacific na ko tonga be ne nga ya i submarine cable ko Satelaite pe ko ma lo tonga nga ko he ma ko tonga kage ko fibre optic ko submarine cable ko teknologi te tau pe kono ke pe ko submarine cable ko alu está ko fibre optic ko le pe ya ka no ki ke pe ka ko technician te tau pe ai ko na falar que aqui fini po kalam ki mo ko teknologia va tahan ha na speed of light aku pulse pe ngai foi light beam bilo foi
foi restrict be kimo alo he kimo kage o kai ke po ko ke behe ke ko he ku tapo kala maki mo na ula vea ke ki he fonga o ko hybrid solution fonga ko tu fio ko na solution ke he ngai fonga ko fa ko fe tu tak ka kimo ko ke ta algo ki ai ko me ko mahu na taha ko ai ta na context ko tau ko ha tau tukunga to tonu ako ta tukunga to tonu to ke ta o mai to ka ko hai to la he tau kakai population ni ko ha ho tau i whakapaanga ko tau ngai teknolosia ko lo tonga ma ko lo to fonua ko ma hoinga mea ko ni te ko he hange ke te whatata ke whema tau na laiso ko mea ko o hange pe e whitu taki whaka teknolosia ko me whaka telecommunication ni o hange pe ko tau whitu taki ko he tau whulau waka mo tau puna waka pun o pehen he ka ke algo ma fit nga tau ilo ene vave me la hange ka ka te whakautai ke punai me tonga ki baba ke ba ke tau puna me tonga ki fish ko no silo kono uhinga he ke fone wakapuna ai ke tau puna haloi te la he lolo ko more hono no ut aga ume ko ta fatata ke hange be goni na tau o mai vak o me ka hangla ke ko ke fatu pu ke faka ka mama ke ka kai ke no mana tu ke asika aga maka ka sai be de ya be kai la be o sai o le na fe tu hange ko ke fatata ko ka bai tafu he ke la ba ya le fe tu o ta hi ho hange ko ta to tonga ko ngai me ko tu ke ta faka ka kia ai ko time ko ta faka ka ko ki submarine ke tolo pe ko fibre optic ko itahi pa ngo teknolosia e wa na kaha'u ai ku anga ya ke ku me ospia foi konga pa wifi e booster ai ke na signal ko repeated system unrepeated aga ko kaha'u ko ki mama ang unrepeated ko ngau ko tonga aga me physical ki tonga pe me tonga ki hapai mo baba ko me ko fa ta fa ka ko ngai ko lo ko to ko ni ko wa no ma in ai ka ta fa ta ko ke polo ko na hoko ko me physical ki tonga ko ui ko tau international cable ke polo ko na ni 3 miliona panga tonga 3.5 ko 3.5 line ko o mai ko ai ka ku pe ka ia ko foi ko no design ko foi ai ko pe ko ta gen ko hanga foi highway ko foi hala ko foi lane fitungia ni mano ha mo ia ki mo ko paulat ko fa ka ngata maki ko tonga ke polo na foi lane pe ta na fagava me foi lane ko fitungia ni mano ko ia e ko tu me do fe maki mahina pe ka kai ka kai ke foi sabon ke polo os fa ka no to man yom mo la hende ke fa ika pula ha pito ngai ko ngana e kita fa no pa te fenga pe ke fa pule de ta ke fa matala ke ma ino a pito ka kai ano na nu nga mo nga ko no nga ke teknolosia ko me fitu ngia ni mano ga foi le ni beta na fakava ka kwai kono osi pe os kono fakava foi le ni go ya ko paure ba ke me ui ko capacity ko fa balang ko irreversible right of use ko hanga ko be hanga foi pai ba vai ko me vai en ko hui loto ka mare me vai hanga ko be ko ka pe fiha ela valere he foi le ni ta ko ni ta le me tonga ki fish ta tore me fish o alwa ki Australia itu ko equinix o alo ko to por anga pa ko kon osi pe o tore me we ko IP transit ai ko hanga pe hanga post office he ka ke la vali ho tohi ka ora ke fakatou asila ke ilo fe tu ko algi ai o ta natula ta tau ai ko mai foi ke polo le ne futu ngau ni mano ya me ngau ke ne fakava ai foi le ni pe ta hai ke ya me iwa ye ke foi lot sai to tongi me iwa ko ke alu loto sai ka ko ala me iwa ki fe hangen ko fangiti of go de se ko pai pai ko he pot mai vai kai ko abi jo city ke ilo fe tu ko ya ga ho me iwa o to tongi moi ai ko kapati fatoka i tonga a ba ki mu ani he to mo hono ko ke polo na ke lao nga pe ka kai he se TCC mo stela ko hono uhinga ai ko time ko hange ko ala ta ngau he TCL time ko na huwa ta ngau ai na mau lo to upgrade le ai foi ka ti ko ke hoko ko me physics tonga hiki me foi le ne ta ke foi le ne wano sai to mai le ko foi ka ti ko ya o tu ia he alu ki baba mo apai o wano are vai ki fish le ni wano o ku wa vai ka le ka be mi tonga ki apai mo baba
Ako design ko foi polo ko ba mo hapai o lahi ang ano ke bestia na foi polo ko albe tonga ko Kifi. Ko foi mau ke mahino pe ka kai. Ko hano au nga ta ma teknolosia ko ni. Ta ko foi pai pape ta ha fakawa. Ai ko mahoi nga ko me ko foi ka ko tau ilo ko tau tunga totonu. Por context. Hega ke lava o mai fitu ke puna me tonga tap ki eua. Ko puna ki hapai, puna ki baba. Ko pau ke mai wakapuna fe unga ke puna ke feitu wala ta tau malai wakapuna ko ku ai. Mara tu ka to teknolosia ko ni ulele pe na tori ke na to pe. Pe fe ma ka teknolosia ko ni ke na mai fakata. Ale ko ni. Ha ko me tonga ki fisik tonga saya be mo ya sa ma ke polo. Hoko ya tonga mo hapai mo baba sa be mo ya. Ko fe uleva. Te lava hoko ai pe sa ma ke polo ki niua. Tarja ika. Fe ko to o tu mo to ko hapai mo baba u tarja ika. Kau mana mah teknologi ada nala ave a koneksi ini kakak kau. Teknologi aku ya, tu kena tafak Satelaite tano kaki. Kau apa benda tafak mobile phone. Kau benda fu tahu aku tahu orang itu. Aku ngai tahu aku ini. Hanya kita tahu aku aku tu. Aku tahu tahaya aku tu aku. Mak web links aku ke mobile. Aku 3G 4G. Oh, me lau kilo ai fu tahu tahak ke foto aku hafi. Tahu tahak. Aku tahu tahak. Aku mau operation and maintenance cost on. O to off mo lang man lahi ke of pe kilo heta. Ai ka to ume ko ni tu kita hata ume ko mahui ko kita solution hybrid ko solution to ifio. Kita ilo ai solution ko specific ko solution of relate ko gitu. O tau lame ko ke redundancy. Heka ke alomai foi ke polo ua. Heka tala ko ke polo ko uraki na tala tu na mitol. 12.5 12.5 million la. Ko polo hono hoko ai ko Hawaii ki o me ni mangofu milion ai mo whakahoange o whanoko pe na e talanga na pe e te holo totongi e anga fefe ke holo totongi ki he kakai ka pa ko whakamore ki he me whakamore ke e hiri ko tope hona uma mo whakakau ke me ko ya he ko osa nge tautano ko ni e fua ko tope he kakai ai me ko tautano ke te mau ke mai ai fonga ngau e ko solution o ko ton ko ki ho tau ni whakapanga mo me ko tau mau malo se tita kau toki Malo au pito. Ko te pia ku oku maala au pito yung whakamatala whakatoloa. Ianga ko ni o whakakau e Keith, Ko mea koe lolotonga hua whakatalanoa, pe lolotonga whakatalanoa ko ni Edwin, o ku mahino mai ki a te au, o ku mātu aki mahu inga pe, ko uhiko ianga koe tuu e tau whonua, an ko hapai, ko wama, o kai whanki otomoto o ku nau remote au pito e Keith, Ia o ku mahino ka te au, ianga koe ni oi, he kai ki iai ha fo i kei polo e lele ki nisi tahi o awhi atu ki koto, ko no muka, ko ka kupau ke lele hanga tono pe, ai fo i kei polo ia. Ai e fie maore mai a Satelaite. Ko foi tawhaki koe ne taha kithi o ki ai pe foki a le lei pe mo i kovi o advantage mo disadvantages o Satelaite pe mo i kei polo i lot i kristahi. Ka taulaki lave mai ange kith ke Satelaite ki hono ngai disadvantages. He ko hono uhinga na iai pe tau Satelaite ka oku mahino mai o ki ai ngahi mea tene hanga o wesia e tau whetu utaki whaka Satelaite hanga e koia koe hurricanes pe koe uha lahi pe ko haefu o hanga e koia na tau experience i he efu koni nai toki tō. Na e wesia koe taimi peheni e tau whakaamu koe ke iai ha tau talifaki e Keith. Ka kapau e toi uesia pe ia o hange koe mea kone kou whakalau atu. Koe hare vai ai aonga o e tau whenga ke iai ha tau talifaki. Ka kapau e uesia pehe mea tatau. Malo pito e Setita. Na ku oswonya tu pe koe ki programa koe ni. Programa mahuinga pito. Pea ko popo pito ki ai. Ka koe kuhi koe whakatangata koe taimi telia na kai ke umahino le rei ai aka te mawhenga ke whakamatala. Don't worry, Kathy. Mara e koe ni ke ilo koe whengata Edwin e te wha koe submarine cable, optical fibre, undersea cable. Pa te whengau e te wha ke Satelaite ke whakamahino. Kai koe ki mea si, kai ke te tau whenga po, tau rei taha whampe, ke tau toi hoko atu pe ke mahino lere ke kakai. Mago whamabopo e whamatanga ni whai Edwin ni
o whatatau ki ho whehui, o kuke whehui mai whoki ki he lerei mo hono kovi o e teknolosia koe, pe mo e teknolosia koe. Na iai pe ki Liavaa Edwin ki ai. O kuhange e nia tau whakahoa, pe tau ke tau hanga o whakamatala'i, pe ko whē i he whewhononga aki i he whunga e whonua, pe ko whunga e mamani i he tahi, ai koe waka, pe koe mea rere, e whakahoa ia pe mo e whewhononga aki koe i he wakapuna. Ai a te wa, tonga whataata koe teknolosia koe o e waka, whewhora aku waka, e whie ma o e wafu. E whai ma e whainga waka mono whotunga o te o seni. I he wakapuna nā tūra kehe au pito ia, e whie ma e mara wakapuna. Pea mo koe wakapuna au kehe au pito ngana. O ku, te tau sirewa tau tolu ki ai, o kuna kehe au pito, pea umonia, o koe be vai anga tama koe mono malohinga. Koe be malohinga ai ta whaketaha pea mono vai anga. Koe mea koe o mahu inga ke tau ngau e ngahi malohinga koe ni, i he whaunga o cost effective. Koe koe mea koe whainga e tuini ki whamatala atu. Koe mea nu hao ke whamatala, teu ki tali no noa peko whehui. Satelaite. Koe malohinga, te whtoi malohinga satelaite, koe broadcasting capability. Koe sia whuka satelaite ke whunga mamani. Koe tau talanoa'i ke ka satelaite ke ka civic geostationary orbit. Ai ko tu umau koe Liavaa o hanga hate tisi me mamani o tu umau. Koe te sia whana ke kolope visible globe. O kune kawa whainga poini pe ai malawa satelaite ke whitu taki ia. Pe ku te tu e sio he tainta tau pe ki Amerika e sia mo Pasifiki, katoa Australia, katoa o Pasifiki. Whainga whetu pe ai o kulawa satelaite ia kene whakahoko. Koe mawhai a satelaite o koe ke lawa i he keipolo. Koe point to multipoint, o multipoint to multipoint communication. Koe whai pā ia, koe point to point technology, whai poini A pe ke point B. Ko solova pe ia pe ko watuanga, ai ki whetuko koe terminator keipolo, whai poini pe ko ia o monu ia ki sopo tau wha o koe tonga keipolo. Koe toenga whanua e ko pauke nau whenga mai nau tolu somehow ki he whetuko ni, ki nau toki heka he fuwaka oma koe ni, ka koe vai anga ia koe optical fibre is a point to point. O mo ente ho lau au koe satelaite, koe vai anga koe malohinga o keipolo ia, koe capacity. O koe ke te lava he ke satelaite ia, ke ave ai uta, ai kou lava koe i he optical fibre. Pea koe vai anga satelaite, o koe taimi koe hie koe satelaite ia, o kilomita ia whaamano me mamani. Koe talanoa'i kilomita whaamano, koe tire ia koe ia o kuata sekoni. Pea koe alake ki olunga satelaite pa whoki half sekoni ia. Koe tire ia koe ia o koe ke ongolele ia, hangeko eko koe taulea he telefoni, pea koe ke lele ia ia ngai whetu utaki teita ia, ke ia ngai tilei pehe. Koe winga ko whainga Elon Musk in aine satelaite ke ofi wheki mamani kilomita pe tolu nge au. Koe hui o kutoi isi anga latency. Koe mea eko ia ia o Liavaa e optical fibre. Koe latency optical fibre o ngage speed of light. O koe whakete ale ke Liavaa o alpe me point A ke point B koe kilomita pe ia ki fisi ma ko kilomita pe walu nge au tupu. Koe malohinga ia koutu o sia pe he tonga kotoa ai malohinga teknolosia koe mono vai anga, malohinga teknolosia koe mono vai anga. Ko what better fito. Koe mene taki tau whatonga ai. Koe ke o lewa te tau tāno ke satelaite. Koe satelaite, koe ki eria si ia, o malae o mahu inga he whetu taki, talu me fuolo, o ngau, o kuhe kau Britania koe wireless. Koe winga koe fukau taha koe cable and wireless na hawa ki tonga. O nguna umalohi he ngau e whaka kei aha kei poro, au he whamatala he ea, re tio, mo mea pe. Pea nguna pena e toe pe, u kei poro ia, a kei poro ina wireless na whakatoka i he kristahi, me he whanua ke he whanua. Ka koe whaunga motu oe na kai koe optical fibre, i he taimingo ia koe ngai fu coaxial cable ia. O veo, o kuto si apite ai penwisi ia koe o ave koe ai. Pena e pe, koe whaile koe wireless, ka koe rea totonu koe re tio. Koe mala e koe re tio. Pea uia e satelaite, o uia e microwave, o uia e mobile phone, o uia e wifi, pa koe mga he taku teknolosia ke he unau ngai ke re tio. Koe malohinga o re tio,
o whamafola ki ea o natula broadcast ia pe lava ke whanonga toko lahi he tai peta. Sai, ko e wina mena sai e tau whetu taki mai koe ni ki mo pe mote kei polo. Ko e whenga ue aki ai teknolosia kei polo, me teknolosia o leti o. He koe umoko, koe mobile phone, ai koe ni koe telefoni koe ni ku te to'o koe. Setita, kua pau ke talanoa'i he le tune ngau ke radio spectrum, ki e fupou o kui koe base station, ai kautaha mobile. Pea alu me iai ki he nau switch o kui koe master switching center. Pea toki alu me iai ki he whetu alu me iai he te telefoni, pea koe te lele koe he hala, o talanoa ke pou koe, pea koe te vai ia, pea talanoa ke pou koe, koe ki te iru i taku whetongitongi pe e te lele ataia. Ka mga au pe ka koe le tio ia, koe le tio ia. Koe wifi koe he tau ki pi. Na mai bluetooth, koe ngā ue, koe paua ia o le tio. O tau malawa whetu taki, koe tau ngā ue ke malohinga o le tio, mo malohinga kei polo. Pea koe pohinga ngua whi talanoa tuai. I he ahoni, koe tahe mea ko whampe, e Setita ke hanga whamatala e te ki whai mea koe. He koe kou tuia o koe, a si tae mahino, pe koe tae ausia, pe koe tae loto pe, ke talanoa'i whai mea koe niki tau whanonga. Ka tak whamone. Ka pate tau manatu ki he press conference hanoua. Koe whehui a pes whanua, ki he paremia, pe mai kau minista Meiteki, minista Moui, minista Pangana na uiai. Pang mahu inga ko pesi whanua, kia te au koe taha taukei tahaia he mea ko whaiungongo tau i whanua. Ai uhane matangitonga. Lau i tau e ni hau, ui lo lahi a pita pesi. Pate mo whanong ki whehui a pesi ka ni ki whehui e. Aku ia te whakakaukau ke tau te mawahe mai me kei poro, whenga ke ngā ohe kei poro i Oceani. Ke tau te sianga me hange ko Satelaite. Ka ki whehui ia. Kia te au e ulau whehui ko ni o kou siongo ia o si au sia e pesi ia. He kene ngā wheleo e mawahe. Pe ilonga pe tali ko e paremia. O koe ke te lote puleanga e ke mawahe ku o smale puleanga e me kei poro. Optical fibre cable. Pea koe peke loto ia ke te whaiha ki whakawheohi, ki whakamaheni ki mea koe Satelaite. Pea koe tari koe ai mea. In the long term, no. In the short term, yes. Ai o kua steu mai pea koe mea koe ni ka hu masa Satelaite taimini, tai whangata'a koe ni, koe hu whakataimi mai pea. Koe tunga whakalolo mai ka te au. Koe ngai whanua lahi, lere pe Satelaite, ka anka kau taha ke nau lere na tohe teknolosia ko ia. Pea ku lere pe mo optical fibre. Tai me ko motu ai e, o si tari mai pe kau taha ko e ia, o kuos lotonga lere pe, malohi au pita, os, wholahine networka i whanua, pe he kai ke tau ongo i tātoro a whaingata'a ko ni. Koe ki taha mea ko whaam ke whakamahino hen, i he kulau pe me he tari ko e paremia. Pe he ko e paremia, pe seti pe hongo fure u lawa he Satelaite o uta. Setita, o ku hala whakaukau ia koe ni. Pe sete hongo furu i he talanoa ngā Satelaite motua. He koe angoe ngā Satelaite o peheni e Setita. Me talo me ono ngō furu, fitu ngō furu au mai ki Tonga, walu ngō furu, hiwa ngō furu. Koe au mai ki he mileniumi koe uawhi, ma furu e talanoa mamani. Pea koe liu kawa ni he teknolosia, Satelaite, me ngā whakaleti o. Hange ko ulawe na he prokarama aku masiaos. Na tau whakalaka mai me paskala ke paiki, alu ke e tolu boi pasi, pe tau alu hake ki ngai fu semi-trailer, ka una urele hala katoa pe, koe wa e leta katoa pe. Koe fwoi mafuri koe ki Pacific, o hange e ha mafuri a fe whanua aki whalot whanua, me he lere he hala pureanga, ki he le lue o lere hala le lue. Teknolosia kehe au pito, natula kehe au pito, ka koe Pacific ia, mo i teknolosia Pacific. He koe mea upehe, koe anga koe whao Satelaite taimi koe, i he vai koe, mea nei au sia pe tangata. Na keike loko powerful ngā Satelaite taimi koe. Ma duku tuk whakalaka teknolosia, haue digital signal processing, mea ke, alu ke si ange computer mo mea koe tope. Lahi ange mea kutoki lava whakaleka ki Satelaite. Koe ngai Satelaite konga koe,
na e mole si ai me go ave ki he konga u satellite ko konga ki space pe ko bava pe mo konga ki ground the ground segment mo space segment pe ko F segment ki lalo pe ko ko taimi ko na ka ke la he frabole ki space segment ko frabole na fai ki ground segment pe ko vinga na foto e futisi ko ai ko fongoloa a cable and wireless futisi for la miliona no mawinga ke fetutaki ki satellite ma apeia pena ya uia te miliona ko taimi ko ya Setita ko ngani pe u kau me kasifike una hopo na doki fonga ke o alu pe ataimi mo mamma fan ave a kosia e kau ta satellite o ave ke space pe u alu kosia satellite ko ke te miliona o miliona o alu ne to ngea mo ni manga miliona fa mole fu satellite ta ka ko ivi ko na mo no mafai o malo hopit ka ko hono fa fia fa mole ke tu ko underground si opit o koe ke tautano he miliona, o koe ke tautano he laukilo e whangitisco na fotu i a tele koe i USB neti, o te aurifo pe ke lau mano, pe te aurifo ke lau afe, o lau ngeau pe. Ke sistem koe Elon Musk, whangitisi o kui he whangeau ni manoa, ni mangeau no ngeau. Tisi koe Pacific, o koe pe tahafe, Amerika. Pa koe whakamore pe, ka koe oma ene ngau o kulaka ngai he futisi lahi ko ke ro wireless e taimi ko ai ko talanoa'i ke pe ko pesete hongo furu io pesete hongo furu ka pa ko hatispeta ka ko winga ai ka sifikia fogotu hatisete au i Tonga ka tausio ki ai tanaka toko ia o ku wa inga ia he kikapite hongo furu per second a tanaki aggregate ka ko poini ko to pe Tonga remote island ko to pe o na fetutaki aki 100 megabits each ki satellite. Porque na me bege ta wausia que si tokoni ki anga tau fetutaki. Porque se figia it's a different species. O vainga ia he fonga fo o kontoga mani pasifiki nengo po papa mai halai i Europe pa America. Pe ko ele taha ia se mau fale i ke ko totongi mama taha na on ki Tonga. Pa no fa ke megabits per second e taha ki mahina. Ko ngai kau ta satellite ko te nau kamata pe pa ngai tolngeau whangea alo la wafe ki megabits per second e taha ki he mahina. Ka ko tila mo Tonga ko megabits per second ni mangeau o kamatai o alo pe. Tuku ke ka lahi whangiti sia fo tu hol nga he ko ngahi tangi ka to mai ko na ngai potunga au o na sta ko tapa ngai na Western Union ni pe mo MoneyGram ko tu ko fotu pe ti se taha PSP i Tonga taha he post office i Liavaa o hapai ko lata na fi mau o hange ko protocol ko tu wefitis i Tonga i taimini ko fambe ke fa matala fa lu fu at ben me ko ke ata ben a se ui ko fa da me ko talia te se ui se tito Keith, whakamalo a tau pita he mala ala ai whakamatala. Ifo au pita whanongo koe uhi koe mala ala ai whakamatala. Kia te ki mautolo koe na pia mei apina, ka pau mau pehe o kia ha mau whehui. Ata pe ongo tangata ke nau kauma o maiha nau whehui ka te mo. O e tokanga ke he taimi, koe uhi e lava pe ke tau toki fie maari e pe toki osi e tawaki koe ni. Ko mahino mai nia ka te au Keith pero Edwin o kumato aki maho inga au pito pe ke lele lo a pe taukei polo pe mo tau satellite ko taimi pe ko ku moto ai atahi pe na tau pe wa no ta hiva pe wa no wa ta wa ni ku moto ai kei polo na ka ke tau pe tau tole o sa ta ni mano pa to moto kei polo ko ni ko foi tau pe fia me ua pe tolo pe ku moto pe what if ku mahino mai ni ku kai ko ngata ni e tau tsunami ka taki e tau o ku kei vela pe alolo fonua ko hai ku ne ilo na to e hake hape au pula to e moto pe he tau ka hoko mai pe ka pau e to e moto e tuini ta ko faka ofa ka pau te kai ke foto ha tau redundancy i Tonga mo na beto Setita neo ngari kakata ku kata ke ka ku selo pe aku ya ki he taimi ko na me fa hua proposal lo pa ke tari aya ke te au mahalo ko sio e ka tama ko he taimi ko ya
te hoko hapa palema ka ko me foki ko ki tau mate uti mo to ki ha time ko to pe ko ki tau pe me hoko panau sio he o kalama tania la kula pe mo Reni pe mo Katarina to he na o fa matala ngo tama sio loko ni ke na tula mo e na nunga ngahi tuanga mo nga afiko ni to nga o ngari hange benia ha event ya ave ta ni ma ke ta ko to ai ko tango tau sio e ki he fahinga ai ko tau context en ko tukunga to tonu ko tonga ano lava ka kimwa o ton ke tau whakau le ai pito he tango tau whakau ai ke tau mai ko ngai fonga nga we ko ngai solution ko lava ka kisi ko pa wa ke tau whakasio ke tau sio ke tau ilo ngai mia ko tope ngai ko nga fela lave ko matonga pe tau to ko mai ngai teknologi ke tau ngai ki ko hinga ke hange ko tau mia ko tau ilo hoko he wano ta hiva fai sio ke te hoko mai wano wa ka pika hamate te ai ki te au fufalo ma pito ia ke kakai me na ia fia mau te ko kai a fanga tu ko tau ngau ko to pe ke he sio pe a fakate au ki te au ko fe ma ka kakai ko me ko ko mata ta tau pe he me faka ko me faka boilele to health mana mangi me faka fetu tak take e tafaki faka os ko tafaki age pe ko tala na tu ka to pe tafaki faka satellite ya ke anga ki fia o tataki ra tol mo fa mala ko ko pe ta e tafaki faka submarine cable ke tau ta no ko fema pe ke nga fola ko to ngai pui tu teknologia ko ni e ko ilo ko pe ke ha ko sio pe ka kai ko pe ko la ve na ki he isan ke pesti ko me ko ha ko la ke he lit ke pesti ko mata pa ko faka ko le ni ko fa ko fua ko la ve ke IP transit because me vai ko na mai he IRU because irreversible rights of use ke na ko no tu faki ko fa matala o fe tu ko abgo hange ko post office ko IP transit bueno la fo que time ko na fe na la nga kakai na ilo pe la nga kakai ko ilo pe ko tano kana to he so he media fa sociale e na la nga pa me ke tu ai pe ai service Digicel mo TCC tonga nengo lo tonga ya ta fe ke po kono mo ni ko me agon ko IP transit na malotonga ngawe kia he time na fa ka ka tama kia he tonga ki ko IP transit ya tonga na me fe ki ka pe ta ma wanga le wa upgrade ki ka hango full ka kono palopalema na ke terminate pena e alupe TCC mo Digicel post office na wa ke fintel office ka ke na post office ya ma dol he tonga ki na mama e ma dol service ko ni na mama lau se ni tipe na ke ga pa ta America ona ma fenga le ke tu hifa to tongi ka fenga e ngo ka ta ke na foki mai ka ke tonga ke polo ke na post office pe tonga ke polo ka u na teo o tolo office he na fakamole na me pa ga wani ma America ke pa ga wa balu ke foi me ka ta ka ke ko hinga ko ta no ko ke me ko ni ma hinga ko fakau pe ka kai ke fu highway ene polahi to ko fu ni manoa ta ko ko foi le ni pe wa no fa ga vai ta ko foi o te ai me foi mai me post office ya ke lia tohi ka go ngo ta mai to li tohi na office ai ko ka to me ko ni au ta la ko foi mutu ye ne hina ko foi botol ne ke ko o ke tua ya ko ale ko se besi nengo ku ma fu highway la ka ke mano no be se besi ya ke ka kai ko ka me ko ku ma ko ta lo ka pe ka to mai ha ke polo ta ke pe ke talifaki ke pe ke polo ai ke polo o di mau dos fano ngato me ko ni to mo liu anga ta no me ko he ke mai teknologia ta tau ke de peka so conocer ta tau he ka palopalema ha ko me hoko ko mo tu lo wa ngo ke polo algo fish algo hapa mo ba ka pa na foi ke polo na ha me ta fa ko ba au ko pe nga au ika ke mo te ke nga ta mai pe ba ka tika mai tonga ko nga ko redundancy ko ta ngo mo tu pe ai pe lava okay nga au ta tau ai pe ka ia teknologia ngeta ko me ko foi nga au fa ban la he ni ba ko ilo ko pau ke apa ke solusi ai teknologia ke ai teknologia ko ai ba ko os lava ke akif ko fo nga ni ko mama ni ko nga ka ta ke polo una backup ai backup ke satellite pa ko tu ko fo nga don pen dong nga ke tong pa ko tu ko fo nga pen e ma fei ai ka kai mo se ni ko ta ma ka kai tu hau mo pese ti ko fa no go na wat ko remittance
ko me muri ko tonga ako punga ako tonga lahi tau GPP ko tau ifa pa ko tau ifa ko kiau jono afa ngatuku ko mo teknolosia lo ko ni o kuna ngawe lelei tau na fe bobo wak lo tau monu ia tonga tau mau lo mo teknolosia kau kapau ko tau tuunga faka siologie o kulahe ngahi tau ngahi mo ngafi o krista o ka ke tau ilo pe ko peto mapuna faka ku o tonga tau faka kau lelei tau mai ha teknolosia ta ke ne pe apa teknolosia ko na tau te au beka foi tunga amu nat ko to hoko pa para matatau pa tau te fok beka matatau tau te ferera pa moi mai satellite ko ya be ko nga ko ni ka tau tu hokat malo be se mo malo au pito e kau mai whaka palemia i he programa ko ni i he aho monite ui ke kaha'u he whiawhi monite pako whampe ke uhanga e ke kiai a ngai mea kono tau talanoa'i ki ai i he monite e Keith ka koe e Keith koe ka paulewa koe koe anga ia e whakakaukau koe lelei taha ke iaha tau Satelaite ha tau talifaki ko Satelaite ke maumau pe tau keipolo tau switch ke Satelaite pa ke hoko lelei atu pe tau whetotaki e lava ke talamai koe to set up o ai Satelaite i Tonga koe easiest koe whaingofua taha eni koe vave taha eni koe maa taha eni o e Keith i he anga koe ho whakakaukau Malo apito e Setita. Kono moni Setita na rotonga pe ku ngawe pe i puleanga. Pako tau daina mo ko si osme puleanga he tai mini. Oh iya. Peki na to lam to tulia ko si tu. Koe. Ya mo pena ko tuli lo pe au loto. Ka ko ta nga na fai rotonga wi ministry of finance. I tau atuen. Ko ku omo ya we ki tua e EasyNet. Ko EasyNet ka ta JP. Pena whaama na kuala ka tanga ka JP. Ai ho kau taha ke fuhu mo kau taha koe ke Liavaa i ngā. Ai ko ngawe me mei te kio. Pena ku alo mo ki whaitisi tesi a JP ki niwa fo o. Pena kona mo ni ko atu ki niwa fo o he te i semane o waftafitu. Te ke tō mai a kita ia. Ko alu ki niwa fo o mo whaitisi a Pacific. Ko tisi Pacific eni ka ko fonga mo tu a koe Pacific. I Satelaite o Japani. Te alu mo mai he EasyNet. Te alu alu me ngau a makatohi ko me ngau ki fotu me ki le tio FM hanga fa le tio mo ngai i Nusilani. Te fotu e tisio ngau ki Satelaite. Ala to ko ya okay ngau tu chi mai a niwa fo o. Te ta be mo ni top tap. O mi ko na ka to ko ki muri a seria mo Nusila. Me na fo ngai va puna. Foga na autoria mo telefone pai ka koe ke la fu telefone pai wi ha internet fu ke tu chi ko la tu mo ki tisi o ku nga o Satelaite pe ga ti tol hanga ton be ke internet pe nga o wifi o ku na ora va na to pai to ko me le fai ko ha ka to ki ka ni o fo ko na telefone iPhone mo so ni telefone ulava ko pai when now mai big ki fe tu we I pe fa fo nga pulenga o fale fama anga we ni fo o pa wile ni ka ni fo o pa ke tu pe ki si ai na mai lava pai pe nga tai ulava stream internet o fa ho ke ben awe makatohi fa ma fora tu leva i le tio a makatohi ni pro val fit point ni ma o na fa no hanga tonu ki no alof ko ki nga na fa ipia ke lili fo Satelaite Pero hao ngā ma EasyNet o whenga i ke nau lele nau ngāue. Ka whakalaka mai pe, whakalaka mai pe. Nga hena, o ngā ki ia mena stakai o tuai e nau ngāue ke nau whenga ake mai Pasifiki. Ko hiki mai nea koe, ko talanoa'i nea koe he taimini ki he waftahe wanoa o hao ki Ministry of Finance. Pero o lewa talanga ki he Broadcom i a makatohi. Makatohi, ko ho laiseni koe i he Broadcom ke broadcast. It's a network operator license. Kai ke te ke hea me network operator license koe lao en maka. O wange koe mei te ki he ongo kautaha koe, Digicel ma TCC.
Pero koe lao e koe ke taha mea ke ala ta tau wahani license broadcasting o ke he me kau taha telekomu. He kos natula telekomu koe hangi koe taimini o tau lea whelea ake talanoa'i o hangi e pe ai whamafola ia hafu kau taha telekomu. Pea tanga maka teke lava ko wainga. Ka pau e mea hau ke whawhiroa ka te kasifiki ke nau ngau e ake. Ke whanau noe ta talanoa. Koe ki tisi mai whape ni ma maka. Pakau e tisi he TCC. Ko ia aku he ka tua tonga he taimini o aru ke TCC. Pea moe Broadcom pea nau lava stui mai tau whanau he taimini. Moe whangi whetu eni. Ka koe whai atu koe. Hono whotu mai e maka e ngau e koe ni. Pea moe whai e hopo koe ai pule a ngai e pa moe kau taha Pacific. Ka ke tau loto ke tau wala ke ta whaki koe ia. O tau tāna pe taha teknolosia pe tau whanunga o kui tonga pe ai mawhai. Pe koe ne o mai he Pacific ai fu container tisi ni mango fulu ki tonga e taina toa ko viti he wanoa. Pe nau tala mai. Koe mea koe na e whakotu tai totongi pe ai kiriniki ke mo ui i hawhanga whetu pe tonga pe moha api ako. Pe koha holo. Ia community pe lava ngau ke wifi. Na kai peke si ngau pe pule anga ia ki ai. Ka koe pe koe oku lotonga tali ati se ni mango fulu ko hia. Pe aku tua maka ko tau fi he meiteki ke ne lava fa ngau ke tu te pangitis ko ni ke tokon ke kakai. Ko tanoa pe he loto tawataina ma tui oku uiai pe founga. Ke tau lava e solova palopalema ko ni I he taimin. Ka koe faingata'a he koe o koe be whangi mea whakalao mo whangi mea whakapolitikare o ki tatu sia e tau ngau e mei tonga o tuai e ngau e koe ni. Ka toa ngai mea koe ia. Ka tau aharanga tonu peke moni whaingofua e tau ngau e setita. Moni au pito ia. O ko toi whaka Elon Musk, koe CEO i o SpaceX. O ko ne tui koe Satelaite, low orbit satellite, koe ne tuweka koe ia koe future ia o data communication, o kawa e whangaki I remote area koe ni o tau talanoa ki ai hange koe ia ko haapai whangaki I kolopehe, koe tari ki ho tau palopalema koe Satelaite, o ke tui ki he whakakaukau koe ni, koe future o communication, data communication koe Satellite. Ia malo e Setita. O ko pehe pea koe future o whetutaki I mamani. Koe whengau e aki ai optical fibre te mo Satelaite. Ta koe ki proposal o koe a Elon Musk. O koe ka proposal for all ia. O smahenia ai satellite industry e proposal o koe. Na ura kwhai e Bill Gates I ta hiva nima. E o koe mea koe World Radio Communication Conference. Ko tonga e kungau e aku koe he tonga seti. Koe o ke siniwa koe konferensi koe ni umahina taha. Te au no foi o alea he frequency koe mamani. Ka mata e lopi koe tama koe ni ki he frequency he KA. Ke ne ngau e aki ai fixed satellite service. Ka ngau e me NGSO, non-geostationary orbit. Ai koe o tau koe LEO, low Earth orbit. Koe proposal ke he a Bill Gates ia, na ui ne kau taha koe teledisic, pa mahau ke te mawia taimini. Pea mahau e Satelaite ane ne ono fultuku pe ia, na ke kia te au. Pena ia proposal e kau France, na ui koe Skybridge, koe me proposal koe OneWeb, koe proposal mahale e kau Britannia, o rotong mahau me ngau me mea koe ia. Ka koe uhinga e kuna aule koe ke low Earth orbit, uraki koe ne ofi mai ki mamani ka Satelaite, pia sia latency o ka ke te toloi ai whetutaki ko hinga ko nefu meki mamani ka ko nau tau mua ke nau mau e global coverage mana tu ko geostationary o sio pe ke visible globe ko me ko o ka ke wa vai wa mamani te ke fie mau ga satellite e tolu e geostationary ka ke to ki kava ko to mamani satellite tolu. Na ko te mawahi pia me ai ke te ofi koe mamani ko pau ke ngau e Satelaite au. It will appear to move from Earth. Ko me lewe whai ia te ai ke lahi I Satelaite. Ko proposal koe a Elon. Ke ngata ni ofi me ki mamani ka koe ni Satelaite ane aure ke whaafe tupu. Pa koe whaafe tupu ko ia o hange pe ia te fia tu
hafoi tainamu o kune ufi e kolope i he mama o ke kilomita tonge au me he fukahi mamani. Pako ne foi kofu i katoa mamani. Ake ne ngā satellite ko ia. Peko febea poini Afirika muha poini i mamani point to point. Ko ne alba satellite au rifo o ne lawa pe ia o whawhitu take mamani. Immediately he has a global coverage. Peke ki ngā tai solova mo latency. Pene deliver rewa he broadband i he whaunga fo ogo e ngāwe. E kei palopalema pe, wai pe vai anga mea koe, ni he ko pau pe ke ai te tisi i tu, koe ngai fu city la lahi e kou maalunga koe tall building me mea pe. Ko pau pe ke te kakakita ke funga whare, ke whakasio Satelaite he kui olunga ia. Ka tena whita me nalo ka koe ke te lawa sio ki olunga, e ai pe palopalema. Ka koe o kwhetoko ni akfok, he ku alu Satelaite ko puria ka hopo alu ke to ka hopo Satelaite taha alu ke to porque no fitong tong i behe lava be ke fa hoko e fetu taki ka ko palopalema e taha o Satelaite ko tai ngo a fiai o kune motu hia fetu taki tai ngo uhala ai e motu fetu taki ko pe ngai filia ona ka ko tamu oga ilon ke de kofu ya mamani one single network. Pene pure i katoa pe o kulava e mamani o whetutaki broadband o talanoa'i he ofi ki gigabits per second from any point to any point on earth. Ko tui ka palopalema lahi taha aina i laki mo Bill Gates he mea koe ni e Setita. Ko palopalema whakalao, whakaliko, pe ko whakaregulator. Ko pau pe, ko tisi kotoa pe whetu i Tonga. Pe ko Elon Musk, pe ko Pacific, pe ko Intelsat, pe ko New Skies, ko hape ha kau ta ko na fe tu ha na tisi ke ngau ka na Satelaite i Tonga ko pau ke kole ko me teki ko ministry ene license we go radio spectrum license me go ya pure pe fonua ki ene spectrum pe o be mo no ngai lao kia ko pau pe ke hawa i lo ne ia mo ka pe kau ta de finga me Tonga e ka ke lava fo tu ha o tisi fa mo ui it's against the law I for mo i te interfere ko me u network ai fonua ko ia ko palopalema lahi a koe na whetaulaki pia mo teledisic koe wheinga ke whakakolekole a mamani mo ngai whanua ko tau pe tu wai pe koe whuk me te whia mau mo ngai gateway ki na switch holo ke whawhaingo hua hange pe koe mobile phone whia mau ai switching ko telephone exchange ke nau ke whainga nau whawhaingo hua whetu taki whawahapule anga koe issue koe regulation ni me regulator ha whanua koe issue lahi ia o pagi alia ki whakorekore ki whanua ko tau pe. Pako ki mea e taha te toki lawe atu ki ai, whare lawe koe taha e palopalema koe tau ki whanua, koe kei ke tau wau ki he mea koe wiko independent regulator. Tō mui lahi apita tonga he mea koe ni. O si lere Hamoa, lere Fisi, Kiripati, Vanuatu, ko mei tau hongo fulu e nau independent regulator. Kaku si tō mui a tonga, koe mei te ki peu whalere mei ai regulator. As a ministry or political hano fili ka minister ko ministry ka ko independent regulator don't get neutral ko Tuionetoa hoko whakamau ai ko palopalema e taha tau ki whanonga i Tonga ko hi o FIP he mei te ki a ngai whaka ministry pe te ngai whaka regulator pe he taim tatau nai ko lau o whakamau pe pa te kau pe wa inga ko tai ole wa inga ko hinga pe whitunga ko ua Tonga malo Setita. Malo apito e Keith pe ko sai pe e ko en ko mo o si lo pe me pule anga ka te tuli mo Keith pe mo Edwin te ha ke te ko hu ke tau taimi o to si pe tau taimi pe ko fa mangi pe au e Keith ke to hoko mu ko ki foi konga pe ni konga si pe ni ko tau la me i mai e fu area la he ko ni ka te watu ka te mo ke maha mo tali fa o si Edwin ko anga ko ni kai Edwin ki ta fa ke ko ni
o pehe he toko lahi, pe ko tui pe o ko kau mai tui ki ai, o ko tahe lei o fibre optic, ko hui o ne carry lahi ngai data, o ne capacity ki ne carry ngai data lahi. Pe ka ko iri fia foki, ko uhi na vulnerable ai to unga ko tonga I he tawhaaki ko eni ki hano heke e tau information e hakau kai haa information pe me iklista. Alabat sedit. Ko konga ko ke security, ko konga ko ya ai ku ya. Wa begi organization ko konga me teki ko cert. Ko cyber security emergency response task force. Ko fatongia pe ko pau pe ke piloto ya tatau pe ke ave ke pe Satelaite pe ko sama ke polo. Ko ke pe oma pe tuai ke hoko pe. Ai ko ki he kusio ko ya agu ya. Te fa ko ni ku fa ngofo pe hono fix. O ku strategy ko agu tara ku ngawe aku na ku ngawe. Ko ben tapu ni ko to matapa. Pa matapa ko fe ma ku ngawe. Ai ko Anga fefe Edwin, anga fefe ho tata. Ben. Kapale ko ho fare. O kai pe ho matapa e wa ke ngawe. To ko matapa pe te ke fakawa. O te ke te whakawa ho luwa, ma mea na hu me kai hae pōuri. Ai koe pōuri pa ke tāpuni. It's common sense. Ai pehe pe ngā whaka cyber security. Koe tau ngahi service, aki ko email, web browsing, tango ke alo ai ke hinta. Edwin, kau ki mau mātala no atu Edwin, eh? Ka pata ke sio mai ki he ta whaake koe ni Edwin ki he keipolo koe ni ki listahi, he? Koe. Kai ke ngata pe ai. Ka pau ko talanoa mai ni ke tātā puni. Ko uinga ki taha ke nofo pe ki listahi pe ko uinga ki waka ke le o ho. Talanoa mahina mai. Ko ngā ko ai ke mau ke whamaka he mea fisikare mea ko whaka elektronika. Ai ko mea ko lahe ai o whonga ua. He lama pia e tama hao muhane waka o whainga hepa ke whai kei polo o viri hane whai o whainga ke tap in ke whai fibre. Pai hane whai tee off ana iai. Ka ko ngā whakahela ia. Ko haho tau mua au ke aulai ke ki whanua ko tonga ke anga o heke na o information ana tu. O ko pa o uhinga. Na e moto e tau kei polo he wanoa taha hiwa na mo whiwhenga ke ilo ko Hawaii na e moto e. Whatondona. O ko whiwhenga ke ilo na mawhai ma whatolo ma ilo ko maumau i he waka utakolo, waka utalolo, waka uta. Ai ko just get venture. Ko hae na motivi ana tolu waka palopalema ya ako. Pako whema ke whamahina ni mea koni. O kwa ki loto ke ta politicize mea koto peo kwa ki whema. Ko mau ko au mo kif ko ngata matekinikare ki mau. Neo na e taimi na kamata ke wafe ke ta whaki politikare. Pako utui ko aku. Ko tau tolu mo ta wakai, o teke tau mate tau ke politikare. E ngai, he tau hanga tau politicize mea koto. Ka ku mau reo politikare ko mea ngawe aonga. O aonga ko politikare une pure e tuku hau koe kakai. E mona wiri. Ka pau te tau hanga o to hala e politikare o tau politicize mea koto pe ufai. O tau silo to kono maumau. O tau silo kai ahoni. O at mau tau ma popo solo na sai. Ko politicize e toko lahi, ale mea e tuko vea ko ke tau silo kai ka tau silo te hak politikare. Ha, hipa mama o ia. Ko mea ta. Ko tau politikare ko to ngau tai mau, ngau ko upat fa politikare ia. Sisi pe pat politikare una o re sisi ta nau fahai ko sino fakalao. Ka tawat le ta to ka politikare o fakanga ai kono student atonga na fakamafan os mana fakamana vai helao. O hala ia, o to ke talo fama ba ta to ka politikare ai tau parti o fakalao. Mahino ko lao o kune hai ai mau luta ko parti. Kai o hoko ko palopalema mo vete parti tau lao. Fere vesine parti ko ile po fe parti to ni. Ko me ko poini sai tu ko politikare ke ta parti mo famoritai. Ta tano ta me ko mahoinga sai. Ko taha ko i sapo i kei polo. Na toi ai foi mea tolu ko whilawa kia. He kono maho i ngai. He tangu hoko e whakatamaki. Ko pau te ngawe in parallel. Te ko ngawe whakataha kei polo ia. Mo pek apu pe ko Satelaite. Ki hono fix pe kono restore ko palopalema. Ko foi mea tolu. O slawa ka e pe chue siti mo mea ko ia.
Ko mea ko after sales agreement. Ko mea ngau ko to pe he te fak business faka sovereign cable ko wa hano contract online. Ke tang ko maumau ko mea ngau. Totong contract ko ni annually to famahin. Ngake ke ma priority say ko foi matapa ko me tonga ke fisi maumau foi kati ko na lava ko le le ni ko wanoa. Ko pau ke after sales agreement ko ka senat ko request ke kauta ko mai mai pagi au he priority ki on he kai ke na hanga to pagi ha priority ako me ara ke ta me anoa for marine maintenance ke la tam ko ta matu ke bolo wa baka ko Reliance ko ke ha ko office ko ke bolo ko pau ke totong me ai ko ni totong fakatekinolosia moi kapag ke totong agreement ko ni ko me ta pe after sales ke algo no fo he ki he Rahe u feitua o kusai pe chat route ya avaka ke ngau e tonge fai. Ai ko me ko na hako tonga. Ta tonga. Kapag baka na Papua New Guinea. Ke ilo kapag na tonga a marine maintenance. E halo ko pe tonga o lunga priority. Ai no. Kapag na ke tonga cable agreement ko ni. E alu le vai no fo he. Kapag ko ngau avaka fo ngau e wano. E alu ya fika wata. Kai alu eva kaya fai ko to ene ngau ko ke os ka to ha ko fai ngau ko fai ma ko tonga ko ma winga de me ko ni ko me ko ke ila ka kai ki ko me hano tolu leva ko fai sa mo ke ko to pe o ko hano lifetime ko ta e wanima ko no speta wanima ti commission leva ke por ga ko te fite ke ngau ko ngai fai ko to ko ni ko fai ma ko ta ilo ke ta mahino kapa ko ta ke por e tonga Porque por lo aquí na commission ni wano ata tolu. Wano o wan. Te mai me feke por ta. Mo fika be mo te lo ta. Fika fana ka ta. Te na me os fakata be tawa. Ona lifetime. Right. O fakau me ko ni ko pa ka wen go he sai. Ko pa ka ko feke por tolongo fruto miliona. Ko pa ke por ho do wa eni mango full miliona. Tanak lo wa ko ba ngo full miliona. Tau sai be ka ba ko sini na kau tonga. Ka ko sini ne to kon mai be muri. To ko ka ba faka ka tonga ke te fakatau ke te ha ka ha tona te fakatau fo ni mano miliona ko ke. Ta faka ka le wa le pa la ki upe. Te ke to ke ilo pe ma ho ka ho me vai ka ba ko na ke alo utu mo ko na ka to. Te ke ma ho ai ta ko ma hu ai. Ko me ko ka me faka o le ni ya. To ka mata ke kita wanga to ke ko ba ke pa sai be ha tona to ko ni. Kung mo ba mo fakakawalay ko malay yan. Kita mayangi kita ang goto. Pagka kita mahawin kaya dadol pag sili na hay. Kung mahawin kami ako ni kita usio lolo kembay ko hafong kita fa kita ngawe. Tamay habi ako feng ako tatang mutaw ini lato ay taw feng bao. Kung fa ko maglaw labi. Ihe ako kay fakakama tama ko ito nga kay polo. Manadu foi lene fitikaw ni manoa na fa fa pe foi lene ta. Apogete foi lene wano te ke lauga IP city na ke foi tahape IP city ma fenga de albo hango fu ne nga de hango fu ke post office pe ko tama ko ke fis ai na ke lau ai helo ke timing ko sai ko tau sio de ke kaha'u ya nga fe ke te mai ha foi me ta tana ki ka to nga fa mo le ko ni ko hai fe uma ko hili ai kiri ko to pe tonga ke polo ten kiri fai ngau pe fe hu ba o mo be e holo ai a wholesale price ki he ngo retailer pe me he ngo retailer ke ka kai ta ri ka he ngwa ko tau ki falu ka kai to ko na ngwa ko service os mai do no to lahi on ya ka fe le ba tau fua tau ke tau ka fe ava ngai pa mo na mi ko de na ko halo mo chiti Mana opito Edwin te watu koe ko si ho mai ai o guest koe. Ka te watu pe Keith kia te koe ai ke whaka osi mai e tau ki polokarama ko he whiawhini. Ko mahina opita ngai mea koe ko mo whakatalanoa me whilawe ipa mo e tau kei polo, mo e tau Satelaite, i he tuu koe he taimini. O mahina mai me whakamatala koe ni Edwin koe tari pe ki ho tau palopalema e Keith ko hono
ko hono ai e tau redundancy e ua, ko Satelaite pia mo kei polo, ke toko ni Satelaite ke kei polo. Keith, ko te iaha me au ke loto ke tānaki mai, te kai ke whihu i atu, kau ke pehu mahu inga i he polo kalama, ko ni te tau toi hoko ato pe e Keith o ka pau mo loto ki ai, ka koe uhi ko e no e tau taimi he whiawhini. Whamole mole. Ia ko ina pe ku o se tau taimi ko ki mea si bene ko to anga kai Setita. O mo te tau hanga o tai mahu inga ia he palopalema ko ni mote fitutaki te tau ki whanua. Ko ki miniti ko tō pe o ku mole, ko mole ia ki ngai business i Tonga. Ka ko lau i miliona mole ko ia. Ko ki miniti sekoni ko tō pe o ku mole i fitutaki o kune uesia ai anga fakatou ho taukakai. Ko ngai mea ko toa o ku lava he fitutaki e solova. Lava mea malahi. O ku hange fitutaki e lifeblood. Ko ne motu pe halanga toto ko osi e tau mo. Pe o ku kore pe aku ia ki he tau whanua mo pure anga whakawave mo e tau ngau ki mea koe. Ko emergency o time ke ulo kula u mea lahi. O wange pe unau whiawhia maari e pe nau tolu ia. O wange pe unau sinonga pe nau tolu ia. O ku lau i miliona paanga ku mole ngai business e mea koe ni koko e taimi. Ko i ku aluen ko laka ni wike ua e tau whanonga. Pea a pong au wike ua. Poko ki tau ina tupe ko o se mea koe ni awhi ia. Ka tau whakautange si kakai ko si omi mei mango ni mei tungua. Ko omi ki... E ai whai wei fo o e hao. Ko ue sia whakata mai kakai koe ni. Koe nau tae lata. Mise fo no nau hao mi ai. Ka ko pehe to tonge tau au pite tai mina whakawawe. Haha whaunga. Ka ko mea wharoroma Setita. O ku hange ni hatama whei nua. O ku lere befu pai ta whaaki. Ka kei tau whahoro befu te kene iro e a whitu mau mi ai. O ku tonga pe mea ngāue. Ki tau lawa solova aki, tau palopalema. Hui mua e politikare, pia hui e painga kehe, ka tau sio ke kakai, whawha e kakai. Oku whaofa mo i whangi business whenga ke mo ui, whangi family no whenga ke oki uta. Oku to kone ki telefoni, e nau ilo ai, ko hea taimi hae palau mo nia pe. Whangi mea iki ka kune ue sia mo, ko ngaku Tonga Setita. Peko ilo mo ne mahu inga, me he ki tanga mai o eki o ngawe kirina ha feitu ki ha taha ngai ofisi e pule a ngape o minister everybody need to a mea ko feitu taki ngai ahon ko tau ilo bela to ko whakaiwaha monien ko ki fie tokon be ko fie whai tuku mai he be maua ko tokoni ha mea ke wawea e tau solova palopalema ko ni tau malawa no peke solova tono tau roto tau hanga maari ononga tau wakatau ko ki mea bego whamalo atu de beleva whao asiti. O tēne whamalo ke te koe Keith Moala pepe he whoki ke te koe Edwin Liavaa i ngai whamatala maari mo whamatala aonga au pito. I kai ngata pe ki he kauwhanonga le tio ai le tio tamaohi kai pe he whoki he RTTI pea koutou i pe e toi hoko atu pe tau whanki polo kalama ko ia i he tawhaki koe ni ka awa lewa ko whai ha ngāwe ki hai. Kai ke he ofat ka te moua pe whamono ia te ngāwe kotoa pe. Ofat se